Abaturaba abantu barwa Katoma yo kubanza hamwe ne ya kabiri Mahega Buhihi hamwe na Nchezi omuri Kakindo Town Council Shema District bagambira RDC ngwafurire family eya Nathani kwatakanwa Nibamutekaho okubarya nyuma y'obwinazi obuferiremu abantu bana ngukonka polisi kweruka umukwata tarikumarayo kabiri eba yamurekwire umuntu wita kitwa bakweta barije Fabiano yitwa family yakwatakanwa twageza abantu aba twabatwara aha polisi abantu bitu amwe barekura so ekitweta gachona twendo bwekanya twenda family yakwatakanwa ergo mu cyaro kitu tugume twino businja ko bayibafurikiri nabo nibajengo bakarga bitari birungi omukazi ogo bakweta Busingi niwe yatwire Fabiano akamuhereza bisi hati bamutwira polisi bagaraka aba polisi bagira bata bamurekura atarina nakwata abantu bitu abatine na mushangu abatwara bataho mushangu mwene tusaba government etuyambe RDC twakushika otuyambe na Museveni otuyambe omu abantu aba bakwatakano barugumwa musitweka kitu bagende ubwinazi akwana hibarizire na nahibarizire tuje kucondoza twashanga nabwo nuko mushango gwabafurireyo bakabisira umuntu hati nayindi ugambira umu muryabo akabura akarga kucumutondiro umuntu nkati yafa yabura mutabana wabo tari mwene twantugira ngo abantu abo bafurike bari mu mwanya gwitu sigare twinde dembe hariho abatura abatugambira okubyatandikire ne barebere nyine kari mukagamba abenye nabakita nabasero jejeje konka nibaganda banje nabasento yanje nyogo mituwe nyini akangurira yahita munyanya biza bangwera bangwerire bancu mitanyoke nyini nomteguwe bampimire kunyitsana ngwa ubanje misere na chimtatwine munyanya waba benyine byabakita ekeji eyinge family je bakwete yakwatakanwa eturihize nyokanwa kagamba atata wanje ogwe Busingi obaromba bagambira akagurira abantu bamwakira bamutematema ranga yakwata uno bara atarafire yakwata yakira konkatu bakiriho mbita abantu ngo musana mureba ngo ekisane bakaheza mwita babakoma babarekwire amba tuvuga ngo twine bwenge cyaro cyo nabo bino bwenge abamwe nibagira ngo polisi naye yongire ahabihagaro omucyangeki ahabwo kushaba abantu esente ngo emishango yabo etambore ntikase kintu nkemiza kiseho ataha tumuntu bwabuzire imbuza nugweze ubuzire cyumanyise omwitire nkaye najya ntumye umuntu tinkugira anta tingu mumanye ati yamengido uzumuchomi okwikikana akananze mitoro 50 twahera twikizinge 20 okwesharinga okwabatura barkwetombwitira mutahi wabo Nathan kwatakanwa nokwijaho bwanyuma yo kwitwa kwa Barije Fabiano kandi omwe mu batura omanyirwe nka Kenneth Muhereza arigireyo yashaba abantu okusasirwa nuko kubashobora nekisere Barije akwatanise na family eya Nathan kwatakanwa bushenyi mwerekana bakita abantu n'abantu bitabari yo bacumisira abantu bagera mwana atachituriyo twendo bwinganaza turiyo tufayo kwenda ngo family ejo ergo mu cyaro kitu cha Katoma Omuhwezi wa RDC ahabwa Shema District yayihanangiriza abatura okugumisiriza mpaka nyencyakare shaha munana ngo nibija kubayamba bwe nate shinaza kuba planningira naza kwenda kuronda state ndonde CID ndonde DPC twija cyaro cyanyu tuzakutera cyamanero C1 abantu mobilize injire twije tushitame namwe because mbere mungambira ninye muri kubigambira nyenda ngo nabo babihurire abo kwano bari kora mshangogu so ninja kubahereze kiro eji week ne basa kutabe eji week konkerije ebintu kubyaba byazo mu nteko becero bamwe mu banyabuzare abakwatakanwa ubu batekatekaho ngo yabayizire kubabega batyo nuko kumuha ezimba guta yatire muha twabona mugisha okugamba n'omuntu wena okuruga omufamily erukutekatekwaho amakuru gashakwa Michael atwakire ahabwa TV West.